byanyara y'imodoka byinshi. Yewe nene nabuze abagenzi mwari ubwo uri umugenzi. Ahubwo mva. Gira kuri moto mwana kuko kwegesha bihenda. Ubundi shawaje guteka moto cyangwa uri mu mikino. Nda motari zabuzera asa shaka urimo umugenzi cyangwa urimo urakina ubwo urabona wowe watega moto akaba motari urinjije koko nasabona naje kwifotoza cyangwa ari mu kibuga ahubwo mfa Gira kuri moto mwana ubuswa ko yagesha bihenda asa shaka gwaje gutega moto cyo bundi uri mu mikino. Alo miliyoni 10 azohereje sana hari kanje kuzirati Bakiri cyo tugende akimotari wavuga nabo ubundi nge mfite umutari ntwara asibi ni kimwe abagenzi uwiwe ntashaka amahane sha ntago njyana na abundi abamotari nkamwe muri n'ibisamba. Yewe ngo nane mbonye umugenzi ntwara ubundi ubwo ari umugenzi. Motari Mota unshaka kugera ku murindi uranca ngahe? Ku murindi se kumurinda guca 3 byonyine. Imana y'u Rwanda 3,000 byose zikore nsanzwe magendera senyisa. Hari kibwa haturini Turi kumuhima hari kibwa kugira ku murindi ari biro bitero binga. Ariko Mota uvuye mu cyaro vuba Gakirishira igihumbi tugende. Mota have nivireho Akosubwo mwarugurona na mutonzi. Ibazereba kuva kuri yenzi nk'inshuro 5. Ngeshano si 5 zonyine se. Ubwa mbere nagonze umugore utwite. Gira Imana ntiyapfa. Ubwa kabiri ngonga imbwe itucika akaguru. Ubwa gatatu ngonze umunyonzi. Ambulance yamujyanye atarapfa ariko sinzi niba ari bubeho. Ubwa kane ngwa muri rigori kandi ntago nigeze mvunika. Ubwo rero urumva ko nkaza. Ibindi ndabikubwa turimo kugenda. Ubwo rero nubwo kumva ku murinda ari kure ntago tware n'icuri 10 tugu. Incuri 10 zose Mota? Nitugiye Imana dire tugenda moto dushobora kuguruka na ambulance ubundi bandi bagaruka bapfuye. Ngaho icyo naza tugenda bashobora kuguruka ukiri na muzima. Nundo rujya nyaro y'imodoka byinshi.